omureeberezi wa nkore the Right Reverend Dr. Freshelon Mwesigwa okugamba ebintu n'ebindi yabatayire abanyamakuru ba Vision Group abwitaji lya Mbarara akashozi boma okunuho rukushanga TV West, Radio West na New Vision. Omureeberezi yabanza kusima emirimo erukorwa abanyamakuru ba Vision Group. Thank you so much and thank you for giving us space. Because I know, like the minute Saka Ziga, Camilio Ziga, thank you so much. Hallelujah. Bit haro ebyayongera okubashaba cyayikombi kwatirine no kushohoza amakuru. Yo mushinja shaziriho mu kazamaraka ati namazima amaraka bagashazira. Konkati tfurira yo za story ezikubasa kutuomeka. Zikombe kihanga katugarira mwamani shagiro mukikuru ahingo mwani yes. Omunyamakuru okwekwasa mukamarahanga nagira ngo nugo gushime kuba guri umusingi gwa buri omwe. Matthew 6:33 Seek ye first the kingdom of God and all other things will be added unto you. Ukunde Mukama mukereze Mukama ebindi byona na kuhereza nyonkereza Mukama nyine myaka nena hatumwa ko gukize myaka nkaka ukawanta no mucishahe nitera kapira okati nkibasa dakika cyane nizani 5 konkaba mu abana bato ezo mugashire baya omunyamakuru okumanya kuko amagaraje gemerire nagira ngo eki nacyo ni kikuru bwana amagaragani bantu namwe pastoral visits zitu tukora tugenda nabasho bakebera pressure shukari mu Uganda abantu bana umwe aruyiro mutuma tukimanya uretera abantu abasho kibira sirimu abamwe nagira ngo kuba kushangangine ashineza kuzeki omureeberezi okutayira Vision Group obureeberezi bwa nkore buri nibwenjira okwetegurira omukoro gukurundana sente zabombeka okongera kyombeko kya Martha's Union Complex okuza kubaho izoba lya nyekyakare 2018 bikwezi kwa kashatu omwaka 2023 akashozi Ruharo. Omujenyi mukuru natekatekwa kuba President Yoweri Kaguta Museveni. Aba TV West ndi Senyomo Gideon aho muri Mbarara.